Kembali lagi dalam Sembang Rabung, bukan sekadar Sembang Kosong, dibawakan khas oleh Ortus 8 dan masih lagi bersama dengan Coach Syazwan Wong kita yang akan memperkatakan ataupun membincangkan satu topik yang sangat penting lah Coach bagi saya, iaitu grassroots asas kekuatan bola sepak Malaysia. Sebelum-sebelum ini kita tak spesifikkan topik kita kepada bola sepak, tapi untuk kali ini, dan saya rasa kita dah pernah berkongsi pasal kepentingan grassroots ni antara kita juga, dan kali ini saya nak kita kongsikan juga bersama dengan penonton-penonton kita lah. So Coach, bila dikatakan tentang grassroots, ramai orang misconception about grassroots di Malaysia. Orang ingat grassroots ni sekadar pengisian masa lapang untuk anak-anak di musim di hujung minggu. That's it. There's no future ataupun tiada harapan yang tinggi pada dalam grassroots ni lah. Boleh Coach block tak that kind of misconception tu? I think grassroots dia more to the entry level before you go to the actual elite level. So like for us dalam our club punya setup, we have the beginners program which is runs on Saturday Sunday, where siapa-siapa pun boleh datang. And when you get players yang datang, and then some of them improve, they need another level of program untuk push them to the next level. So that's where come kita punya FCs lah, which we ourselves we call it elite lah, di grassroots punya level. So that training di situ berbeza dengan training Sabtu Ahad. It involve the strength, the conditioning, the speed training. The training is more hard. We go out and compete. We want the kids to learn pasal the winning mentality, never give up, all those stuff which dia tak necessary you have to become a footballer after that. Okay. You can take all those qualities to dalam kehidupan biasa you nanti kan. And after that is the elite level when you go to the sekolah sukan, the AMD, the JDTs, the Selangor, and then onwards lah. So for me, it is very important starting point. Okay. It has to start right. Sebab conveyor belt tu start daripada grassroots, daripada situ. Kalau sini dah salah, apa yang mereka dapat di atas ni umur 13-14 ni is probably not a quality product. As we dalam episod sebelum ni kita ada bincangkan benda yang sama dengan Kenny Paraj, kita punya ex-national player. Orang Ipoh kita juga. Orang Ipoh. Di mana benda yang sama juga yang diperkatakan, yang waktu dia di Spartak Prague menjalani latihan di sana, dia dapat tengok perbezaan antara the national team waktu tu dia dengan Harimau Muda. Training yang Harimau Muda tengah buat, the drill yang Harimau Muda tengah buat tu, benda yang sama yang tim daripada sana yang umur 7 ke 10 tahun tengah buat. So by mean kita punya level of boleh dikatakan syllabus tu dah sangat berbeza. So I think Coach dah berjaya, dah menjawab persoalan misconception tu lah, I think. Sebab ramai parents yang sekadar menghantar anak-anak untuk it depends on apa parents punya objective. It can be boleh untuk anak dia enjoy outdoor twice a week after sekolah, or sekarang kita nampak banyak yang actually put a lot of money and commitment towards what the players are doing, yang they want to see them do well, and cuba sedaya upaya untuk to be the best and able to go to the next level. Kita tak menjanjikan sebab end of the day in a professional academy, less than 1% pergi ke first team. Less than 1%. Ini cerita professional academy. So when us like the private clubs like we are, mungkin percentage tu to move to become a professional lagi rendah kot. Is it because of the kita punya syllabus dari segi training ataupun the system itself? Now, kalau cerita pasal syllabus, I hope the new TD
Dato' Ong Kim Swee, Yep. Okay. will set something firm like this is the DNA we're trying to achieve. Bukan DNA daripada Australia, bukan DNA daripada Europe ke apa ke semua. It's our Malaysian DNA. So maybe he has to guide us untuk this is the player that we want. This is how you coach them to be able to produce them if possible. That's what we need sekarang ni. Sebab I rasa sekarang I buat benda lain. Even within our club, mungkin I buat benda lain. Someone in FCKL could be doing something different. Tapi kita try to control. But we don't have a set direction yang mana kita nak pergi. So by mean Dato' Ong Kim Swee sendiri perlu develop his own DNA, is it? I'm sure he has. Okay. Dia pasti ada sebab he will be in MD as all of us know. And obviously budak-budak yang datang ke sana, dia mesti ada certain quality that he requires the boys to be making it to MD kan. So it is our job kat sini lah to try to develop as much as possible players based on dia punya requirement. Okay. Faham. Sebab kalau tak, bila sampai kat dia, dia baru nak ajar semula, itu dah buang masa. Agree? Apa yang kita boleh ajar di sini, kita ajar siap-siap dulu. Bila sampai sana, dia lebih mudah. Agree. Sebab kalau kata rasanya on banyak platform dan ramai juga melaungkan yang negara-negara lain dah ada blueprint for the grassroots and everything. Kenapa kita tak adapt that blueprint untuk dijadikan sebagai rujukan pada kita? So adakah from blueprint yang sedia ada ni, kita perlu ambil dan create our own DNA? It should be modified. So sebab selama penglibatan saya dalam youth football di Malaysia ni, saya rasa banyak stop start. Yeah. Okay. This guy take over, he does this, another guy take over, scrap this one, kita buat baru, tak jadi, another guy take over, scrap. So I think we need something solid that kita boleh improve on. Bukan scrap, buang, create baru, scrap, buang, create baru. It is a waste of time. Betul. Dia sampai bila-bila. Sampai bila kita nak macam itu? Exactly. Especially, sorry to say lah, when it involve politician, definitely they don't want the other person who will replace his spot bawa dia punya blueprint. But I mean, the next one will have his own blueprint. So benda tu yang akan menjadi kekacauan. Itulah dia. I pun tak, I mean like politician maybe should stay out from sports coach. I mean like, what is their agenda? Are they really into this? Is the politician in football is really into football? Agree. Or is it for popularity? As we know, football is the popular sport in the world. Definitely kan. So from what I see, from what been happening, itulah yang terjadi. Mungkin dia nak nama saja. Tapi dia peduli tak tentang grassroots? Dia peduli tak tentang bola sepak kebangsaan? Mungkin tak. Betul. Sebab so far, selama yang saya tengok, yang ditekankan hanya peringkat atas. Bukan daripada peringkat grassroots. Yang sebenarnya kita perlukan penekanan di peringkat grassroots itu sendiri. Okay, Gosh. Ini dah berat dah ni. dah sampai masuk ahli politik ni. Ini luahan hati kita sebagai penyokong ataupun yang sentiasa mengharapkan ada perkembangan dan pembaharuan dalam bola sepak Malaysia kita lah. Okay, Gosh. Dari segi grassroots ni sendiri, Coach, ada perbezaan ke dari grassroots, dari youth development, professional academy ataupun private academy? Banyak perbezaan. Banyak. Kalau you are in the scene of grassroots, let's say di sini, you still have teams yang masih train 2 kali seminggu, which is Sabtu Ahad, weekend clubs. Okay. Kita ada teams yang start getting serious, at least training twice a week on weekdays, weekend main match.
we are training 3 times a week. I think there also ada beberapa pasukan kat luar sana yang train 3 times a week. And then weekend matches. Kita faham ada kekangan sekolah. Bila sekolah petang, dia tak boleh nak train petang. Kalau nak train pagi pun, parents kena pergi kerja, siapa nak hantar, siapa nak ambil. So we have many problems in that situation. Tapi saya boleh nampak makin lama makin banyak club yang go into weekday training and then match on the weekend. But we still ada lah yang just a weekend club. They train on weekends, Monday to Friday, does nothing. Now when you go into the professional academy setup, they train 4 to 5 times a week. Pemakanan dijaga, sekolah, all the players duduk sekali apa semua. Which is now we have those like JDT, AMD, sekolah sukan semua tu lah. So obviously diorang punya access to training is much better lah, much greater. Sebab kalau kita train beza sejam, satu tim tu sejam extra daripada kita setiap minggu, it adds up. Agree. Faham. So sebab ramai juga yang saya rasa confused tentang when we mention academy, they are imagining yang the academy is only for the weekends. Bagi saya, that term is wrongly used. Apa yang kita buat cuma youth football club saja. Okay. Cannot be I won't call myself academy. Even though I train 3 times a week, 4 times a week, I won't call myself academy. Academy is satu pusat yang you train full time, you study there, you live there, you eat there in a professional setup. That is academy. Semua terjaga, semua diberi perhatian yang sepenuhnya. Ya. Saya rasa itu dah menjawab persoalan ramai orang. Ya, kita cuma youth football club sahaja. Okay. Tapi walaupun youth football club still menyumbang kepada perkembangan atau pembangunan bola sepak Malaysia. Itu permulaan. That is the starting step lah untuk ke next level. Walau macam mana pun tetap kita perlukan the starting step to get dengan lebih jauh ke yang lebih tinggi. So the starting step, let's say if we can differentiate yang mana beginners, okay, Sabtu Ahad have fun, no problem. Yang mana start to get serious, you start on our side, on our grassroots side sini, before the elite level umur 13-14, we start training 3-4 times a week. If possible, then why not? Okay. Alright, rasanya coach dah berjaya menjawab. Asyik berjaya ni. Coach dah merungkaikan kekeliruan orang ramai tentang akademi, dan coach juga dah explain sedikit sebanyak perbezaan between the real academy dengan the football team lah. Okay, kita akan ke topik yang seterusnya yang lebih dalam lagi sikit lah coach. So untuk kali ni kita rehat sekejap.